Nei voina kan som na tengai poi mai press meeting no kal khoma alom mom te a kan in chung alom thu kan soi masadua nei nimin lama kan thria dangin thudik tok lo point of thudik lo hi anron social media ron viral vak maya poi kan ti le a David Sailo inti le zanlama khanin Tuesday nightmare inti khan YouTube lama te ron phodara khatiang han thudik lo kha ron dar tawak maya tuna in thana ngai to sia a thudik khi kan puan sualo chuan kan candidate thian atur theini ti kan thria da wangin in soi thiam thuron soi nilawin thudik puan chu kan du na wang zo in point ni hai tian program kan han loi kan chu ka press conference te kan go wa tiang kan chia de thok nga the press statement kan siama kan on sem vekanga chon hemi ka chial zo hianin enga mo zo bel na ani pon kan in zo tanga hei midang te pozona a thei thein kan chang zel turanga yang cái hi kan lo thei ngal pan cái hi ZPM General Headquarters sa Legal Department na General Secretary kania Vanal Siama Pachuo kania chuan kapulami hi puzai thanza ma kan threvel kan MLA kan party a chuan Vice President ni bok ania chuan ka veilama mi hi pu chuan thanga MLA kan party a treasurer headquarters kan treasurer ni boka chuan helama mi hi kan legal department na kan secretary ania chuan adot le mi hi hei Vinisia zet pachuo tlang nuam ami nia chuan adot le samal som kima ani poi legal department lama kan member ania adot le mi pul biak luaren thei ani election department kan general secretary ania chuan Fredia sia mi so finance secretary headquarters sami ani boka chuan helama pu lalnun moya pachuo ani po hi kan legal department na secretary ani chuan adot asir berami hi pu sai thuama mangpa pu sai te ani hi kan GAD ya hianin general secretary ani bokani khanin akan tran mai nga kan riat thewangin nimin ni som thali sang ni som ni pali khan kum sang ni som pakhat le som pahni borvela mamko deputy manager marketing pulal rem thangale mamko consultant nia chal Mustaqur Rahman Guwahati ten contract na pek chungchanga in bum na khesin fel to shem na po pek to kai noya ZPM MP candidate soilu ve tral tumna David Sailawinti pakhat thuzia chu social media tena satak thedar ania tin ni som thali sang ni som ni pali zan vek hian Tuesday nightmare YouTube channel chuan tu te mo phone na bekolin anin biak na record chu thedar ani mai baka rin thutlem bel sain case po local mek anga soizuin a thedar ta boka he thil hi hei thil thalo tak le politics sa don mga in be na te nom takani ti hi kan soidu ani David Sailawinti le Tuesday nightmare YouTuber ten an soi case hi ACB case number 6 of 2015 niin SR PCA number 04 of 2018 ani he case ahian pulal rem thanga son of K Palira resident of Lunglei Chan Mari le Mustaqur Rahman son of Abdul Rahman resident of Guwahati laka chau thubwa hi siam mani he case ahian ron soilu ve tralan tum kan MP candidate pur Richard Vanlal mangai hi case ahian aming hi alang lau shima accused minga hena tel lo ni ti kha kan sai bel du zokatin he case chin fel vek to ni in pulal rem thanga hi ni som ni pahni thasom pakhat sang ni som ni pahni khan thiam lo chantir ania Mustaqur Rahman hi
niruk thani sang ni som ni pathuma thiam lo chantir ani to boka he khe si chin fel tonin ti top ani to boka ni case khat ni si engwanga thiam lo chantir ni hi in ang lo nge ni ti zona kan nei mai thaya a chan chu case ngai to ani don lai vel hian Mustaqur Rahman hi anticipatory bela chua lai lok ni in atan bo zui ta ka wang le zon hu le mai ani lo wangin Mustaqur Rahman thiam lo chantir na hi atlai ta ni he case a puri chat wanal mangaya richia social media le YouTuber pakhatin mertel ram antum chanan an soi langsar bera chuan affidavit a ming assign ve ni ti khania mamko lam in tiam kam na lekha kha kan chiar ani chuan mamko account na sumlut ngei tur angal tar lan ania chumi wang chuan assistant manager ani nangin puri chat wanal ngai khan assign ve ngei tur po ania amaro chu sumlu nai ro mamko lam account nilawin pulal rem thangale Mustaqur Rahman account lama alo lu le dai ani ti hi ACB te hian an chui chuak le veka poisa virvel dan song chiang zo ka kan thredu ani chuan court judgment and order dated ni somni pahni thaswam pakhat sangni somni pahni le ni tharuk sangni somni pathuma te hian chiang takin tarlan ani te hi court order he hian case pung pui phek som nga le pakhat acha ania ta hian zia ka ni poisa noi zan hi le tibo somruk pariat a virvel dan song kha ta hen statement investigation report nen lam judgment and order hen tarlan vek ani affidavit a ming sign chung changa hian puri chat walal mangai hi bumtel ani ve zok ani he thil kan soya hian puri chat walal mangai in nam hoi ve ngei ni se chuan alaka hian khe siam saklo na chan tur eng maum lova ruling party thil ti theina anei hanti donila he case in tran hun laia ruling party chu congress party ania thu buai ngai tua chho hun lai vel hi MNF party ruling line in thut tluk na siam hun lai po hi MNF party ro rel hun lai ani bokani he case a hian accuse thil ti sual pu te chu achung kan tarlan mi pahni te chia Mustaqur Rahman le pu lalrem thanga te chia hi annia puri chat walal mangai hi chu prosecution witness thu satua atang zok nge ne the prosecution witness hi a English in hanti ila ashil fiana chon someone who gives evidence against the defendant in criminal trial tini chu criminal trial la kan neya khami te accused an pu te khapu thlu kan ni theina na thu satua atang zok tina ni chu puri chat hi he case a hian thu sa tu hi mi som thum le pahni an oma witness mi som ni pariat te a kau kalan nia mi pa nga ro chu kau kal lo ani thung ani an rong kal the lawa Tuesday nightmare YouTuber channelin phone call record a phau chu an mi bum tam tak zinga pakhat thu soi chu han ngai thak sak ta zoila atia mi pa pakhat thu soya khan richia le purem thanga hi kan hlan thap zer an pani chia zelin an om atine ti khana se ti chu Tuesday nightmare mi pakhat ati hi putlang ming thanga ni nge in kan ria ani hi MNF ru kol ni in mi then khat phei chuan puzoram thanga uite ti hialin an soi thina ni putlang ming thanga hi mission veng thang mi hlun nilawin mission veng thanga oma nilawin mi in luwa kho sa thin in tuna chon in mun telein in sakpo ane vak lauti thu kan dong le zel bok ami mal chung cha ro soi chua soi dam kan tum lawila eng mo chen chu kan ria ni putlang ming thanga chung cha he tin he khe sa hen putlang ming thang hian poisa kha ahlan na tel vea phone call a po khan pu van eng ane kan kal la ti kha he ta hian in tarlan dan chuan pu van eng a khan kha poisa noi som ni panga kha a pe turan chu chuan a thian tla pu tlang ming thang chu a suai tel ve ni chawina je ka ni poisa nei tu po ni lo ni voice record ta anon phau chua kha
court judgment and order dated ni tharuk sang ni le som ni pathuma para 7 ataran ani dan chuan Kendriya Vidyalay lunglei emo Champhaya School Building Saknatur contract impact tiamin nuai somni panga chu puwan enga hian athian pa tlaming thanga mission veng thang den pulal rem thanga hi ni som thathum sang ni som pani khan an pea contract na hi an mulawani chuan thatin 5% punga poisa hi peklet an ni tur thu pulal rem thanga hian a soibok ti chuan ni somni pathum thanga sang ni som pania pulal rem thanga hian cheng nuai somli ngai tua apeturin atilea nuai somli an nei theilo wangin nuai somni chu lalma chuana dispatch rider bank account Vijay bank account ta thunin Mustaqur Rahman bank account Axis bank account ta nuai somni hi RTGS mangin transfer le halani ai hi kanin pe fo dia putlang ming thangan kan pek pon an om purichi ne nan om dun zia thina ni ati hi court record ta alandana le investigation a alandana chuan voi khat chu pe nan kal ngei aba avoi hi na hi bank account mamko dispatch rider kaltlang bank account kaltlang in noi som ni hi an pele aba hi an nia hian poisa in pek na alang lo ni putlang ming thang hian pulal rem thangale puri chat walal mangai te om dun lai poisa fai han fo thi nanga soi hi in tuna ka soi zo chekan siar investigation report le court judgment tang hian dot asai chiang le ni ti amu the ni hetiam case sin fel to thiam lo chang te po hriat chian to le sem na po pek to an ni laya case tel ve reng lo politics in beina te nom tak manga ti ming chiat tum na le mi puiten du thana film mang theilo tura dot manga in pu nei ke ni zpm chuan thalo kan ti hlea hetianga case sin fel vector le special court zom takin thutlung na alos asiam fel to laya ching por zonga thu an lo vai vir kwal hi court zom takti borban na kan ngaya court ro rel na za lo na kan ngai ni press conference kan neya hian kan top san mai don lawa ZPM legal department ten kan bo zui zel don criminal complaint po file zui thuai kan tumani thudik lo zia ka vordar tu le mi puiril suai koi tuma trong kam thiam tak thudik lo vordar ani theina na thei tok chua tu le thu se tu der nen in thurwala mi pui bum tum le MP candidate te ti ming chiata mi pui ten an vote lo theina na mala tu te la ka hian thu boi siam sak ani thei ngei nan kan boi pui meka vote thla khuna then ma ngei hian case po siam sak ani ngei kan tumani tin thil ni na chiang ma sa haulawa shema sale soi masani duwa wanga man mo taka ke pen zung hi kan sim a hun ta le in kan ria tu nuwa hetiam thu bel chian do lo manga in ti ming sian na hi tu chunga ma theng to lo se kan do ni ani au ti han au zo na o mang ang chu ni zo ti la kes yam sa an ni ge kan tu ban ni tu te mo again sa chu khami thu thai dar tu tia ming polam ila tel nge tur chuan David Sailo in identify thing chu cyber crime atangin an identify me I account train Sweden Tuesday night me report khatianga thu lo vordar thu tiktok lo vordar I intention hi chiang lein kan ria vordar thil mi pui no lei chu ta na ni lawa in khan kai noi ania mi te chian na then thei thil ani ti po sa renga e thil tiklo taka pu atum na mi pui ril ru suai ko atum na ni ti he chiam renga chuwang chon ani po hi e ani la ka point case siam sak ngai kan tum chu sayang khan ma pon e criminal complaint ni kan lo siam to thina chu pudua ma case sa po khanin e engting ha navritari londo intite kapokhalal edeni tinia an
cybercrime lamin an identify mai chon tangwalu sanga ti te po kha SP zong te ni kha an profile ming kan tel lo identify kami a case kami tuna local kami social media viral vela awakan in candidate ting technique che khu sa chiang lo chuanin ngai dan chu an siam thei an thlai chun enga mo chen a thalo zoi ngong chu nei ngei chong kan ringa chumi wang chon ania voinia pothu dikhi pon chu ngei mizo thu finga then khatin pan lawa thawa fungai thei ne ti hi ring tok hi enga mo sa thi kanam ve ta tun lai a ero chuanin a fu ve fo thawa tun lai da a fu ve thau ti pokan muwa chu ti lai chuan then khatin lo oi bur hin sia chu wang chu sei fian ngei hi thà kan tia chon voinia hei kan thu le lain himin puan zar sakani chuan kha mi tena an lo rin an lo hei ka rin an lo ni lo le mai tiang ngai dan lo nei tam tak te po kha an ngai dan a so son sak ngai kan be se mane son ne ai pa ha tuna seman lo ni ta son na an pe ka an ni mo ka tuan hinap pe lo ne ai tiam na poisa lo ta ka ru ne ti ni a za atam te ta ni ni an lo ni na ka khalam chu kan fiat ui lem lo ta chu ko chu da ka imprisonment le pai nang khana kal tir mek tawa cho do sa chu ta chuan ka ma tuna kan bi de ni ala ka ni a ti zo train a tel lo shim shim so ta ya ka da sia okay sa ke sa po hi la fel lo ang ngan ron sai ni chin fel vek to ni ka sa ni to fel to ti ta fel to a hei a ke su ko hei mi hi ta hian an ya em ko tin a ti to to an tin ta to ai nga chu kan chui ti da nightmare chu a chiang sa criminal complaint hi nimina viral sawa voin solania chon ni zan khanin drafting nei to kan ting hala monday chuan kan thai man kan be se hani hani Ani la la man nei lo. akin sa hian Ni kyo ni se chu. akin sa hian in kuri chi del ve ta ta ni tel lo ta kan investigation kami akal re re ka effective in em kami adina an en kain kila akin ti ka on ve ta ka on ve ta in accusation poka patilaya and charge ni ta lo ka investigation ka defective in em ti lo wa chan su ta hian hei an agreement hian anila aming assign ve ngei nan ti te lai anon ti sen kal tai pon ron ti sen kal lai khan ta ni he kan share non lenga agreement an tia voin ni som than hi sang ni som pan hi friday hian Ministry of Human Resource Development Government of India waya Kendriya Vidyalay Sangathan sak construction na champhai emo lunglei ami emo pro somni pakhat man atanga 75% mamko limited Mizoram kaltanga tho tur chu pu evan enga son of haulu ta dor veng champhai le putlang ming thanga son of ML he kachia afia lo the mission veng thang aizol minga work order back ani cross somni pakhat le the art working zong chu pu evan enga le putlang ming thanga te chan pol turani tin sang hi le pasari SOR man me ka tang hian bill siam huna local market rate bill siam revise churan yang te ta chon assistant manager ni nang in assign be ne maya chon hela hian in poisa in pe ka hian hei hian agreement lang pakhat chu ni somni paruk june hian ke ni hnuai mi the hian kelal reng pui hei midang zo kan kelal reng pui ne zo kan ya noi somthum pangai delhi a thon turani ya kan don saka delhi lama poisa hi thon hi kan department komna ni he poisa project hi alo fail palani chuan
interest SBI rate man lai angin pek de vek aniang ante hi mam ko in tiam kam na khani helai po mam ko in tiam kam na mam ko mi le sa ni na angin assistant manager hian signature pe ve ne maya chon helai hian initial venture in tam de leka atir lama hian awm thawa poisa transaction zong zong hi investigation report am ve kani poisa in pek nuwa account na hi dispatch rider ate account na Vijay Bank an thuna chum nuwa atam zok hi Mustaqur Rahman a account ta RTGS mangin transfer le li ti tai na ve kani chon chon retrieve hi alang lo shim ta hian investigation hian moi ka ome sunai ni ka ji ba kan che ome sa ni ka ko ba che ka asui tu ka SCB ni SCB ni ko na ba sa me wani ba se so ka ni transfer te ka ni ka ta ti nga kan ni che dan lo sa te ni te hei ta hian alan lo chan chu chiang takin aw ma lo poisa Check takin homa kan puse lawa. nei indu chonin a copy pokan pe theyanga mi pui pon en dun pon website kal tlang pon download thei ni ko ta chau lawin public documents en to hi Mizoram district court tia khan tinga case number hin sin chia chuan ta hen kan ron tar langa khami khan in zon in search chuan case number mai download thei ve en thei ve kan ni Tuesday night meron ka daw din niya tayo from Talan big brother at yan po kaawaro natin tsaka ka niya 5 mm 40 lang yung ka siya very nia khalai kan 35 ala le lak lo lang pang su kai chu an wa she lawa lo la ani pon khalai ka chon dan bo chiat na um lawa 50% po la se dan bo chiat na um lo mutual agreement party pangina nei chon Tuesday night mer kan eng dan nge ron sei 1.5% lak tura nia dan nga chuan ati kha ei kan en chuan in PMGSY anga te chuan sarkari tender chua thina tender chua chuan DPR siam na re thi nei ne outsource ani chuan cheng chu tizat ta to de leka department chu ani pon department hian kha DPR siam ma hi alla ve le thin ne sarkar thil in chun rate fix on private ania kita private ten society mi mal ang tho in chu society po ka chon anni puri chi te po sarkar mi ni to ani lawa khati rai khan consultancy firm nei in tani khata khanin mi pani indoor na khan agreement nei ni chuan dan bo chiat na um lo alak zat cheng zat kon se klai ma la ni le ku boy pakhat wa alang si le wa kha mai ke kha ai nge ni political party kan zo ne takin aso khop me ya nge ni ku boy ang ko no ni kha tu boyeng mom lo a ming alan ve na chu prosecution witness pakhat somthung pani zinga pakhata tel mi somni pariat hi exam ve kan ne he case ayan thu zo fi ve kan ne he case som cha mi somni pariat lai ti zo se ta la ti kha na la na khan case som lo Okay. Yung